Siyanibingelela futhi bazalwane namhlanje. Lo okhuluma nani ubrother Enigma. I greet you in the name of Jesus, the one who created me and you, the one who died for me and for you. Ngiyanibingelela namuhla bazalwane. Bengithanda ukukhuluma nabafundisi if bakhona, or bengithanda ukukhuluma nabafundisi if bazathola umlayezo lo, if nina nibathumela wona. That's right. So ke ngikhumbula kahle because ngizwile mina bazalwane, ngizwile, I heard from the Lord. So bengifuna ukunitshela bafundisi ukuthi wathi uJesu kunabantu abazuza emabandleni wenu wensindiso beze, kodwa laba bantu laba angeke beze esontweni ukuthi bazosindiswa or bazoamukela uJesu. No, uJesu athi bazoza emabandleni wenu ukuthi nina nizobathandazela because bayagula. Niyangizwa bazalwane? So uJesu athi be careful, kunabantu laba, lawo bantu laba uNkulunkulu yena self himself ubeke i-curse kulawo bantu laba. So bazafika emabandleni wenu bagula, bathi into zabo zivalekile, akunala basebenza khona, akuna next yabo ilungayo, ini nani nala ayakhona abantu abamfuni. uJesu athi abantu bafana labo bazafika emabandleni ukuthi abafundisi babathandazele. Lawo bantu labo abazanga ukuthi bazosindiswa, baze nje because batshelwe abanye ukuthi masiye esontweni umfundisi wami uza kuthandazela, uzaba right. So bazoza. So uJesu athi uma umuntu afika akhala afuna nje umkhuleko ukuthi nimkhulekise, uJesu athi nibabuze labantu laba ukuthi umuntu nguwe, kuze kanjani ukuthi ugcine uphila impilo eso, kuze kanjani ukuthi into zakho zivaleke zonke ngalendlela le. Because uJesu athi there is a curse ebekwe kulabantu uNkulunkulu himself. So uma nina bafundisi nithi nizothandazela laba bantu laba, uJesu athi ningabathandazela abantu, but there are different kind of diseases and troubles that people have. So people must confess ukuthi mfundisi ngiye ngayenza so impilo yami yagcina seba so. uJesu athi lawo bantu laba they must confess, because ukuthi baphole bafanele ukuthi bakhulume ukuthi bayenzeni, because bagcina uNkulunkulu sekabeka i-curse phezu kwabo labantu laba ukuthi kuvaleke iminyango yabo, because labantu laba kunezinto abazenzile ezikwatise uNkulunkulu kakhulu. Sazwana bazalwane? Kunabanye abantu uthola ukuthi abazali bakhe bayamcela, abazali bakhe bakhuluma naye yena kalaleli, uyabathuka, akafuni ukuya awubona abazali ba, uhlala ekudeni, akafuni ukubona abazali babo and bamkhulisile. So abazali bakhe bayakhala ngalo muntu lo ngoba akasabafuni, lo mntwana lo akasafuna abazali babo. So because manje sekakhulile uyaphila kahle, ulekudeni akasacabanga abazali bakhala until bayoshona, baye bafihlwe, lo muntu lo azotshelwa after a long time ukuthi abazali bakho bashona 5 years ago, 2 years ago, and lo muntu lo akazanga nokuza emngcwabeni wabazali bakhe. So lawo bantu labo kune-curse ebekuwe phezu kwabo, ebekwe uNkulunkulu. And futhi kunabanye abantu uthola ukuthi lo muntu lo umfazi uthola umntwana, makaqeda uthola umntwana akayenzanga i-abortion, no? Uthola umntwana, makaqeda uthatha lo mntwana lo uyomlahlela esitradini ukuthi imoto zihambe phezu kwakhe. And omunye uthola umntwana, makaqeda ukuthola umntwana uthatha lo mntwana lo uyomlahlela esigangeni. Lezo zinto lezo bazalwane zikwatisa uNkulunkulu kakhulu, because ngaphakathi kulo mntwana lo kunomoya wakaNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? So uJesu uthi kunabanye futhi bathola abantwana, mabaqeda bayoshiya abantwana esigangeni lekudeni la kungadluli khona abantu. Umuntu afike ashiye umntwana omncane lapho ana 1 day, umuntu afike ashiye umntwana lapho, and ilanga liyashisa lapho, umntwana akhale alambe
agcinise uNkulunkulu sekathomile ingilosi ukuthi liyolanda umoya walo mntwana lo. So lezo zinto lezi zikwatisa uNkulunkulu kakhulu. So uthola ukuthi abantu bahamba ngamakhesi estradini. Umuntu uhamba ngekhesi uthi angitholi umshado, angitholi umntwana, angitholi umsebenzi, ama-relative wami abangifuni, abantu abangithandi, namadoda everything yami ivalekile. So uJesu athi nina abafundisi, uma umuntu afana naloyo afika esontweni athi ucela imikhuleko, into zakhe zivalekile, nifanele ukuthi nimbuze ukuthi kuze kanjani, iqale nini, iqale kanjani le ndaba le, so that lo muntu lo yena uma angayenza i-confession akhulume iqiniso ngomlomo wakhe, then ke uNkulunkulu uzamdeliver lo muntu lo ukuthi abe right. Nina abafundisi manimthandazela, uNkulunkulu uzampholisa as long angaconfessa lo muntu lo, akhulume iqiniso the way ingakhona, angafihli nix. As long angafihla akhulume half, ayifihle le ndaba, uNkulunkulu angeke ampholise because uNkulunkulu he knows everything. Kodwa if angakhuluma ukuthi ngingaba nomntwana mangicothe kumzala ngamshiya esigangeni 10 years ago, angiyazi nokuthi udliwe izinyoni or udliwe inyoka, angiyazi ukuthi udliwe yini, angiyazi since ngimshiya lapho esigangeni 10 years ago, 12 years ago, 20 years ago. So labantu laba bahamba ngamakhesi. Sazwana ke bazalwane. So ekugcineni ugcina sikafuna ukuza esontweni ukuthi abafundisi bamthandaze. uNkulunkulu athi angeke ampholise loyo muntu lo unless aconfess ukuthi uyenzile. So bazalwane bafundisi, uJesu uthi abanye abantu abagula kakhulu bathi izinto zabo zivalekile, niba question, nibabuze step by step ukuthi iqale nini, kuze kanjani, and nimuyenze ukuthi akhulume iqiniso, so that manithandaza nithandaza upon the truth lo muntu lo ayikhulumile, because it is about the confession ukuthi umuntu akhululeke. So if sijaha thina sithi sizomthandazela, uJesu athi uyena uvalile ngekhiya yakhe, angeke kube nomuntu azovula la uJesu yena avale khona ngekhiya yakhe. uJesu nje azovula umnyango ukuthi lo muntu lo aphole, as long as lo muntu lo angaconfess, asho ukuthi mina ngiso ngabulala ubaba wami, mina ngiso ngathelela indoda yami ipoison yafa. As long lo muntu lo angaconfess, yena self uye azibulalayo. Uma simthandazela angeke abe right. That's why uJesu athi abanye babantu they must repent, they must confess, batshele abafundisi ukuthi bayenzeni in the past, so that abafundisi bazomkhalela kuNkulunkulu ukuthi Lord of mercy, Lord of mercy, peace and grace, Lord, makapholise, siyamcelela. Sazwana ke bazalwane. So bafundisi ningajahe ukuthandazela abanye abantu abagula kakhulu. They must confess, because izinto abazenzile zibavalele iminyango yonke. uJesu aphethe ikhiya, and makavalile akunamfundisi azovula.